Za lijep izgled dvorišta i okućnice potrebno je redovno održavati zelene površine, a one koje su ravne održavamo naravno kosilicama, dok za neka nepristupačnija mjesta mogu se koristiti razne vrste trimera. Radovi našoj bašti, dvorištu i okućnici zahtijevaju korištenje većeg broja mašina i uređaja. Kompanija Cerovo spremno dočekuje dolazak proljeća, pa u svojoj ponudi nudimo veliki broj trimera, motokultivatora i kosačica. Naročito bi istakao brend Praktik, u pitanju je hrvatski brend koji se odlično pokazao na našem tržištu i odlikuje ga veliki kvalitet i pouzdanost pri radu. Napominjem da ovaj mjesec u ponudi imamo 2 modela Praktikovih kosačica po jako povoljnoj cijeni. Također, bitno je da naglasimo da na ovaj brend dajemo garanciju čak i 5 godina. Model koji je ovaj mjesec na akciji je Praktikova kosačica od 4 konjske snage. Ono što treba napomenuti da ovaj model posjeduje nekoliko funkcija od koje bih izdvojio sakupljanje trave u samoj korpi ili izbacanje sa strane, dodatno pranje noževa nakon završetka radova i podešavanje točkova po visini. Dakle, na ovaj model dajemo 5 godina garancije i praksa je pokazala da se odlično pokazao na našem tržištu. Treba napomenuti da kosačice koristimo za uređenje ravnih površina, tačnije za redovno održavanje travnjaka, dok trimere koristimo za održavanje možda malo teže pristupnih mjesta u našem dvorištu, plotova i okrajnica kraj naših imanja. Također, ovaj mjesec na akciji imamo Praktikov trimer od 0,9 kW, u pitanju je kardanski prenos, u kompletu dođe sa glavom, sa strunom i sa trokrakim nožem. Također na njega dajemo 5 godina garancije i on se odlično pokazao kod naših kupaca. Trokraki nož koji dođe u kompletu sa ovim akcijskim trimerom služi za rezanje, to jest obrađivanje debljih graničnica, tačnije kako mi to zovemo šiblja, drača, plotova i tako dalje. Dakle, sve ono što ne možemo da završimo sa glavom, sa strunom, završavamo sa trokrakim nožem. Za sve naše uređaje imamo ovlašteni servis, kako u garantnom, tako i u vangarantnom roku. Valja napomenuti da Cerovo kao društveno odgovorna kompanija misli na zaštitu životne sredine, pa u svojoj ponudi ima i brend Ego. U pitanju je baterijski brend koji emituje 0% štetnih izduvnih gasova i totalno ekološki prihvatljiv. Mislim da su samo ovo neke od stvari koje su dovoljne da nas posjetite u našem prodajnom centru na našoj dobro poznatoj adresi ulica Vojislavevića broj 50 na Zabilu, da zajedno dođemo do rješenja o uređenju vašeg dvorišta.